twarangiza tukaja ku rugamba tugasangayo FARDC, FDLR n'abari abarundi, kubera twese iyo tugiye ku rugamba twese baraducangaga, FARDC, Wazalendo, FDLR, twese baraducangaga, twese tukagwanira hamwe. Aho twajaga tugwana twatsindaga nga rimwe mu kwezi, ahandi twaje kugwana tugasanga batwiteguye bakatwirukangaho. Ingomere twageraga aho ngaho habaga ariho ambulance ya gisirikari yahitaga ibajana mu bitaro by'Igoma ahandi ho bitaga Isebeka. Ubuzima nahuye nabwo muri Kongo ni ibibazo bikomeye cyane. Bakaba baratubwiraga yuko tugomba kurwanya igihugu cyacu cy'u Rwanda, tugwana na M23 bayishinja ngo ni abanyarwanda bo tugwana nabo. Arangije bakaje batubwira ko tugomba kuja turahura n'umuntu icyo afite tugakimwaka kugira ngo tubone uko tubaho, ku buryo twabona nk'isabuni cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye. Niho twaturutse tuvuye, ariko haracariho haduye nyinji abanzi b'u Rwanda ndetse abana b'abanyarwanda bakaba babashuka bababwira ko baramutse batashe bakava hariya bakagera ku butaka bw'u Rwanda babica. Hariho uwitwa Rangunda ariwe Kibongi, niwe komandori yo kusemusi na FDLR, akaba avuka hano mu mudugudu wa Camabuye. Hejuru tena hari y'idefense yacu, hejuru y'idefense ye akaba ariho uwitwa Njimiyimana Eric, nawe akaba avuka mu Bigogwe. Hano hari amazu menshi, hari nk'igambi, niho abakomanda bose bari n'amadikota gose gari, haba FDLR, haba semusi ndetse na ita majoro ya General Mbukani twabagamo. Ni harako ako gasozi hari hamwe n'agaramazu. Kari agasozi k'Akanyamahura karimo abana b'iwacu benshi, aba PMF bose baba hariya na komanda ndetse ubamo bita Bahuma, nawe nanu hano iwacu. Ukamanuka ukazamuka ukagera aho bita muri Nditi Tayiga, ukamanuka ukaza hano kwa Mama Olive kwa Gaswayiri, hakabamo bitwa Badidi, bose ni abana baho ngaho. Abitwa banize, hari abana benshi cyane babaho ngaho, barashaka bose bagira ute bafata umwanzuro wo gute bwo gutaha. Nuko bakubonaga uri umunyarwanda bakabagira umwaka bakakwica, babona ufite izuru rinini bakaza kukwica kandi uri umukongomani mukorana. Hari uwo twabanagaho bitaga General Daranga. Daranga baravuze ngo akorana n'u Rwanda kandi ari umusoda akorana akorera muri Kongo, akorana na Mbokani. N'uwitwa Dasora twari dufite umu PMF, nawe baza kumufunga gutyo bamujana gutyo, nawe bamugezeho baravuga ngo ni umututsi. Akabira gabo twe turebye kari birebire kugenda batuvangura baducagura, bahugeraho uri umuturage bareba ukundi kusa bakifuza ko bagurute ko bakumerera nabi. Aba baturage benshi barabicaga, bahura nawe wawe uri kugenda bakakwica, bareba ukundi kusa bakakwica kandi abantu basa bose. Ibyo nibyo byaduteraga umujinya. Tugeze dufata umwanzuro wo kugurute bwo kubirindukira tugaruka mu Rwanda. Turebye bene wacu bukundi bari kubica, tubana dufata umwanzuro wo kugurute bwo gutoroka.